तो अंजा आकाशवाणी ईटानगर डिब्रुगढ़ तनित मकंगला सीट लाका ngal kep ngak mos munra kara bajik sama king man lai kusong fo to kira kiwin sapol kin man lai kusong khaim sige gat si to ja rajya sabha dom to jan ni ejor ko kala khatha pora ka anun kin tlai mata pe sama da khatha pora kara anja an wan ni ana to hai opposition party song to san ka khatha unda khatha pora ka to anja an no ale duplicate ja voter id number tam to nam ni ka sama da khatha po pora kara to anja an gung rat deputy chairman ale Hariwans ka anja ijoben notice pitha anja an reject ka da khatha po mura ka to anja an to voter id ja dam to anja an ni lat da ura ka an ni wal dam ni ka hai opposition party ka lai pitha da khatha po hai yaw to ura ka anja an to zero award to na sunda ura ka to Mr Hariwans ka anja an to Rai Sabha ni ejor ka ja in talai mata pe da khatha po to na ka Prime Minister Narendra Modi wan to ale Mauritius la thaik lo ngal kin kang hura kara nang to Mr Modi wan to tat la yo le Mauritius le ra ka wi wan to yo le Mauritius le Prime Minister anja Navin Chandra Ramgolan ka hayo airport dom to hai receive ka khatha bo ra kara to Mr Ramgolan ka onang wan wi 5 anja Deputy Prime Minister ra ka Chief Justice of Mauritius ra kara ale Speaker of National Assembly ra ka leader of the opposition dom san ra kara foreign minister ra cabinet secretary dom chumui nan chong sna wi hayo airport ka lat he chong sna la khatha po ra ka to nan ni thong leng ne ka PM Modi ka ale yaw le Mauritius le PM mi tai ku na ka ra kara chaumo ale prak la chong la nan ne tai ku na ka da lat la ra kara to anja an to visit hai ka wan do kin country kin so ani haiwang ring run ra ne ka chok lap ra ka ura ne ka ring ka kam nam ka tong dam kha anja an la chukpi na tak mo da khatha po mura kara to anja an hela ka to malak ra PM Modi wan ale yoli president ja dharam gokul dam tawon ne phut mang da khatha po tawra ka anja government ka khaina ka to chumbui ra wan anja cross gap mura ka lak damo din anja unorganized workers sumja ni to ishram product dom to nang register ka khatha po ra ka to anja an portal an launch la wan to law hing kin ra ka tarmo ko molak sna khatha king country la mura ka to anja ahla ka king country da chawmo alak kam lam ka chong to san dam hingit mun da khatha po ra ka anja an lai wan to hayo sai ne ka hai lok sabha hai phiu bura khatha po ra ka anja an lai wan hayo Minister of State for Labor and Empowerment ja minister ja Shobha Karanjili dum tawon ka khre ka da khatha po ali ka khaina ka to anja an poda gung chumura wan ro obing mok some person anja kumeson tum da khatha po ra ka ri khaina ka anja chumura kep mok some ja scheme dum tawon anja central ministry sura kara ale mthan ha hula khatha po ra ka san no to ale king ishram poda dum tawon kra he kam kan da khatha po ra ka to anja an gung le wan anja PM Swanidhi dum tawra kara ale Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana dum tawra kara Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima dum tawra kara ja Pradhan Mantri Awas Yojana hura kara ale Gramin and Ayushman Bharat dum tawra kara Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana dum chu ni dum da khatha po to wan ra kara ja Chief Minister Pema Khandu ka ale shamo jan bagdari scheme de chong winners chong to peu ka chong tom san gi mang announce ka khatha po to ra ka san mangon to hulaw na king alek aronsol to budget humang ja law hing kin tarmok len budget tam to hi kang te kam mang da khatha po hela ka ra ka Khandu ka social media hela post kane ka khaina ka ale major nabam tum ta anja an ni on ale skill development and employment rehin dum to hi da ka sama da khatha po ra ka Mariam ngopok dum ta anja an ni on da quality affordable and inclusive education dum ta on tam khatha po hi la ko na khatha ka thom na da ra ka Sonam Satan dum to oni wan ale clean and green environment dum to ideas pi mo hila kan recognize khatha po tawra ka anja an occasion ra Chief Minister ka alakin Arunachal budget wani website launch ka khatha po ra ka anja an to website pe tha unna Arunachal budget.in dum to hi tane ka king alakin budget wani thong lengchen mang da khatha po to wan ra ka anja Arunachal first ja women IS officer ja Indra Malodum to ani on to additional Secretary Ecolen dum tawon traw da khatha bo ra ka anja ni central government pha samang la dat la ra ka anja an ni kamam thong ne ka to Chief Minister Pema Khandu ka social media headline
wi ka post na ka kre ka tu tai kun ka anja an to kam nam king ka te ring samla ra ka kin state on ring samang da khaina ka unik ka to aluk wi ka khaina ka ala king state go shamu kam lam chong to serious wen chong to san ring ka kam ka da thuna ka ra ka anwe thong ne leng ne ka anwe shau kam ka san ring ka ling da thuna ka nya shamu sawen chong to san ne ra ka ra to anja indra monodum da anja nu no anja 1999 best anja IS officer la khatha pura ka ana Maharashtra ke le hum na khre po pura ka to wi on kin alag chamok me sa chong to san kana tai wi ka ai ka tai inspiration da thora punya ka ne ai la ka to wana ka ja division director of health service kamra ka ja state program officer Dr. KT Mulang ka khaina ka to kin Arunachal Pradesh state ja ananwa malaria hai ka na kunai mra ka chongsin thum na tang tham sum na da khre ka ja law kep mo ja law gin gung le da khre ka hura ka to an kam nam sang ring sum la san no king a hi preventive measures la me ra ka ai control san thong me lek me ra ka san dam he kam ka me wa an sum da khre ka hura ka wi ka anja an lai wan to ale ngak sam gang ale state review meeting mo thau malaria dam he nal gan le anja an lai ta ka hura ka to anja an meeting to review da ka ale kin step for malaria on not kunai san chui wal le ra ka sang mo kam sum no san chui khre ka chong public way ura ka to anja an king state even le appreciation of jan pithaw khata bo ka government of India ka pi mona khre bo to wana ka to kin ja le state level no to chui ra no malaria free district on chui ra kep mo tam sum da khre bo to wana ka to anja arju henga klen kang anja wood carving workshop musna da khata po hura ka anja ahela kan to kin alek sangmai he ka shaw thaw ne ka hiking chen tu ta san dam he ka anja an program sna khata po hura ka anja an non do ale chongsin kram ta hura ka he festive dum to ja tirap ne ongding district dum to san he dam he kan thon da sna hura ka an Rajiv Gandhi University sna da khata po anja an program na hura ka an program organize ka anja Department of Fine Art and ja music dum to han ka organize ka da khata po hura ka anja an gung ra to ale resource person dum to anja manwang lawang dum to han ne hosan ka tawra ka ale kirap district khela ra ka anja Sri lawang dum to han ne chimbui chong san da khata po anja program da to ra ka kin kaman ja ga de